indlela abadiliva ngayo babengayazanga. Ngamanye amagama hayi ngoba bengamazi yena, kodwa inkinga ukuthi number 1 bahlaselwe isimo abangasazi. Number 2 uJesu wa-acta esimeni abangasazi bona. Now ke since uJesu e-acte esimeni abangasazanga, kwenza ukuthi bona bavele bengabesamazi inhlobo ngoba ubadilive entweni abangayazi. Ngamanye amagama it's not that you do not know him, but each time kunesimo phezu kwempilo yakho usambula ngendlela yokuthi uzuyibuze kwanawe uthi kanti lona ngubani, ngenxa ukuthi uzambule emeni noma ngabe zintsha izimo, noma ngabe isimo umndeni wakho ongakazohlangabezana naso, noma ngabe isimo kwanawe uqobo ongakazubhekana naso, kodwa uJesu he will act accordingly towards that situation. Uzo-acta ngendlela efanelekileyo, uzokusiza ngeqiniso, uzokukhulula kuleso simo leso. Abangani bazomangala, ihlobo izomangala, kwanawe uzomangala uqobo until you ask yourself a question, and who is he? Let me tell you today, he is who he is. Unguyena onguye. Ngamanye amagama uyiletha kufanele abe yona esimeni sakalesi sikhathi leso. Ngamanye amagama you cannot know him well ngaphandle kwezimo, kodwa izimo zimveza yena usuku nosuku. Every situation you encounter reveals God on another level upon your life. Ngamanye amagama allow the situation so that you'll know God on another level upon your life. Uzomazi kangcono uNkulunkulu ngezimo ohlabezana nazo phezu kwempilo yakho. Sengiqedile egabeni likaJesu.